Digemermad, Banabadan Webnose, Digemermad, Bres, Hugh. Momke forspeller en berg, rit pegur mom et tue ar pesket ma plich, mom ba Oceanopolis, a kreiz en armour, ba breiz, a selit mad ar pesket ma, daoustag evoato pesket egisse en amzar da zon, peller e vin kavet, den ne vouer an drahe, rak Toma e mour eo ar bet, Toma eo blaneden, per a jancho ne he en amzar da zon, per a jancho ba breiz, per zo mo en dober vei, vi respondor e vo sangenin a ben neubet skianchorien ma plich, varion ba Oceanopolis a kassidom o koulen ou o centim an var an drahe dre internet dorstu. Pas d'un amendement et vos lacs d'argos ve var place Arbrezon et comme Bres, l'enclave française au begret de Bres pas de pelle, daousteg e guir ato, ma c'est d'arpez à vos gueules d'ember, hag e fin en abaden, pas vos tout d'arvugol et ikosket et vos discours d'or vid a hentaguech tammou petenet eus ar sitcom neve kentuch. Ur sitcom a vos skignet var Brezo Web ar mis a zeu, ur sitcom via revras kentor, giz neus ket bet moas e brezon nek lar an dor betegen. Mene dazigenta e kenig an dor chilou onden deus ar vro hag evo enrola an album neve a ben neubet. Dom-duf varion man ba webnoz nevezan Johnny. Den t-shirt keda heras tankatul bado. Den t-shirt keda heras tankatul bado. Tosit gondom ni hus am daro ya hopa la kama. Ne he penans a change ganyo chomit kedin an aglao. Patera da matera veas gana master. Kunda patera da matera veas gana master. Pedro betual da chanel ya hopa la kamam de hippenons a change ganyo chomit kerir an aglao. Baba betual da chanel redi wasos nega. Babam de slaven no da visho e yoga no. Ne was the day me da vonam ya hopa la kama ne penos a shanka down the shom keri ragao. Ste kama fidel med dalen ha hiberne. Ta ved det møsel kapp, ta dira kapati wake. Det var det mening av og banan ja hopa la kama. Ne heppene ons a change gande, chomit kerin an aglao. Ta ved det møsel kapp, ta vid du skar vid det tekin verne. Vananya hopala kama ne heppena ons a change gandom chomit kerin an aglao. Ma van vesela we non la bisho e yoga no hui. Ma van vesela we non la bisho e yoga no hui. Festanu khabo ya hopa la kama. Nas pine voke glau, amen vi voke glau.
Dame Duf, en variante, banaba den webnose, ba Oceanopolis, en avec gueulet gueulerit. Pesquet partout, en main pesquet à Bebliou, à Bebsort, même ce gueulet Nemo, même ce neskepezo, c'est tout gueule rend l'ardor et betrap et dendro. Daustagevo pesquet à Ato Genahe, en amzer d'azon, Peller et Vincavet, daustagevo pesquet à même ce babreis Ato, et daustagevo beut, nous on quête au choubreis. Chanchara en amzar, chanchara en in, buen tre, à 10 et avec ou comprenne tout d'arpez au review à mariment. Bon, d'agenta un droit me sera en lavareo. Puis on est qui veut lavar, il y a Francis et au en a réseau de refo de Mabden, hein. N'est à rabat chouja les un drap naturel à Juarvis et Juarvis et d'Aroc, hein. Non, on a réseau péguir et penos devetrao d'enves fossiles à traverser si tu veux casser de gaz carbonique. Diazène carbone en air ag manage ma André très faute ma bondine. Mais André zo 10 me stra da gilou pege bemde yomni quand en auto pe on entrau à lac CO2 me stra pe ko dau baner ag ba penon Robert modal quoi. Ba da genta ma heles caméra en train qu'enter vite caméra harnige et kalsgolor. Bezos un nebet trau da janch quoi. Ag force penos on eus bv de nun doare en reloke pas doute quoi. Ne relerket displega en penons à risque à vraiment ep n'avait fait que merde et con en dioxyde à carbone zobed gananden. Au scénario zo il y a fait betek fin à renvêtement il y a fait betek fait gonner dau et très dau à pomme deres hein drevras hein pomme deres à zo à pèse en diforzo et très on prend ta tom, à go prend ta scorn. En traus ces autres à Juarvese, à lac Camille Blois, d'Agenche. Daustage grave, pege mareu egi sezo bet penons avar blanet. Et qu'un verre physique n'est que grave. Et qu'un verre vu c'est au grave. Et qu'un verre physique, en douar à gavo au rempuis. C'est-tu, Bernes sûr, vraiment vidandine, nagi vidalonet. Bernes Quarek. Évidemment, da plantou attendre. Bega, arpez à la vargonole les aiguilles. À Rauk et veze chancha manchou din dans milliard ou à blavechou. Vraiment, et din dans nemet dégage ou à blavechou. Arvu es nehelket adapti de zandahe. Pepe na arvu es, bah change en du, da lonet en nature. Tout dans trau quoi. À penos plantou, à loinet, d'un microbe, à buezegene, tout dans nahe. Ma ken bu en entrau, ar génétique n'est hello bernentra. Arpeso sûr dans le betin, celle était pise d'ar an amzer da zone qu'on a en nols qui en chou en herbe da bez, a ga technique ou neve flamme vel jus, ga satellite ou pe loirello ma fel d'or. A cet arpez neus compte da Francis Gouin da Erwan Kermarek a gazoet da vel na bai vureo manifremer am. Ma labour n'id mez o laborat gant de Loirello evit comprenne, evit selout ouz endroadur, évolution, un endro en odou, et kichen un od. Tu as scorn et fin an. Également, il y avait gwelet d'un deck à viswerer au bloiement, et weller et gwer hag melen, ar scorn cause, à jaune, et kreiz mis gwengolon oa que kals, mais vraiment il mis wevrer, à l'oden vrassans d'ar scorn cause a zo et kuit, ne jom limetze. Mais disinvel et kals, deux arpez à war bloa rock, fait daoiseau, puis triboiseau, parce cléréo, vraiment, d'un deck à vis wevrer au bloiement, et ce nebet très ar scorn, c'est souézu c'est oa. Mort internos ma cresque, à une température ével, me meus disquezet d'or, daouzeriz en Robert Hugenvoise, d'amson j'ai enfin daou avec zo, gouan, et zeus bet avel eus mervent nouze gouan, et oa tomet un tamik en gant hag ur mor, gant avel ur zu, hag en nors, yé, en nan, vraiment, et non, et aux températures en air dans le songe.
Ergoan eo an avel, hag hael displega kalz. Ar pezh a zo eus muioc'h KO2, KO-daou, vraiment en a ze zo skler, ba kanvoaz eus muioc'h, bebloaz eus muioc'h. Ve muziet muioc'h a KO-daou, se ze zo skler, hag ma ve muioc'h e heller son jal en effet tigwer, a dreze e heller son jal e kresko an temperadur. Ze zo kemplez a war, me... Ya, un abeg da doma zo gant KO2 o kreski. Ja. Nikos kler. Même strike est fini. Gwynole gevel me garfe kaout sentiment na meteologo va rendre he pire Jean et Breiz. Même eus gwelet kartenou a bep seurt en ar fin va rendre he. Même eus gwelet kartenou Breiz en amzar da zon l'air ma ve pismig et don tamm me pas kemese. En ochou, kartenoual spontus meus gwelet l'air ma ve beu et tout ar pez a zo tro dro d'ar gwilin na he bete gredon gwire stert ober ijonj va rendre ma. Bon, vos kebeuz de Breiz, na keris. Mi chance. Pigre begret dija o vech. Mais da la varude, ma hunezom en 50 cm da skouer. Ne ket kalz an na zo gizon derez ben ar fin, ne ket kalz an 50 cm. Mondaran da gaveria vid an ner. Vid an ner, on derez ne ket kalz. Mais petra velom, par warvez e pat degdevez e krez an an. E var pemzeg milden e brochal. Neus ket nemet Breiz a gont. Ne ket pugur an... Non, mais me garfe kaout, me sera penaos an traoù ba Breiz. Ya, mais bon, penaos an traoù ba Breiz. Vi a rez o chom var vord ar mour, a re neus prene don ti var vord ar mour, ve... Bon. Ken ker me an traoù ar mar emañ. La kom. Mais par c'hoar vez traoù e nous enquête, mais Grèce e vel la passé, na traoù else, an ar hem eus tra zo poezus. Ne ket un affaire Breiz ne meken, istor an hin. An ar hezo evident nol. Bon, se zo un dra. Var a labourdouar, an ar no efejou ive var a labourdouar. Un DRS ne meken barz an an ar azigas ur ber an prevanenal, sansen ninket penaos an nevez ket gwelet amañ. Ne vezont ket gwelet amañ, hag e vin gwelet, hag an ar e tigaso. Gant klinvejou al, la tout. Klinvejou evit a labourdouar, hag evit an dut. Setu un DRS matre ne ket kalz, mais an ar sera wala hag aso ur ber ne fejou. Gwennole gevel kont e peu din penons aro gant abad enman. Bon, an 50 cm ne ket kalzik me meus tra, an ma ve tachen o var vord ar mour, l'air ma ve produet legumej da skouer, ma ve zon beuet gant an dour, e jinchon traoù ka ver al labourdou ar ma ba Breiz. Ya, on da zi, voilà, zo pugur bezo kornu zo deus Breiz, pa velom pe gen goan e tre goyen Savinol da skouer, pugur e kompez a war, hag ma teu an mor rustor, ma zav an tamm, e vo distruj tout an teveno zo aze. Mais bon, rez an teus da l'er, neus ket nemet ket e Breiz, pugur pa velom penons an enizitou a motou, pe penons e c'hoarveio Bangladesh, eno vo kalz grevus or. Francis Goin a he me meus ket ran a spontan dut ket nebeut, o lar e vo beut a tout a chinchan traoù, mais deus an tual, er c'hell fe be a traoù a gwell ar ve, gwell ar an douar ou zo, zo douar ou yin ar maremañ vel er Sibérie, ma tra he vo plantet id ba dion en amzer da zon, pe a jonj d'or. Ya tu zo da dena muioc'h a eul men eus ur morvor artikel. Da rede c'helimont da glas petrol pellor vihu. Ya, tu vo da vont pellor morvor artikel, ma ne vez que skorn kin a ben la kom genvloaz, petre genvloaz, e vo eso, neuze e vo gwasoroaz ne fet. Bon, d'am sonj e vo tenet kemenzo en doua. Kemenzo vo tenet, mais da welet pegeit e pado an traoù ugenvloaz, pe tregandvloaz, pe anterkandvloaz, pe kandvloaz. Evit ma elfe ma abden en em penaos en em ober ouz a chanchman en in,
hag gwere streget breiz zo, mateu Bern Poblou en Afrika, ma vo tomer c'hoaz, tomer bremañ, Per Bangladesh, l'ar ma voant ar beu et an douar. Bangladesh, setu evo tud au change place, evel just. A gwere e breiz e vel ur baradoz evo, ben ar fin. Ah bah l'eau d'aller déjà voir Riviera Neve, hein. On dra bennak just vid echui an tabutman, an on se kaset da ben an tabut a live el memstra e brezonek daoustag e c'heller preg divar force peser tachen par ar skianchou e brezonek. Maëla da zigantou. Bah, ja, wel just, enfin, mezo bet de savet, ma la vare de velse er skolio diwan, c'est tu ata on be custom da gozial var peptra e Mais même si vite tachenou uel vel ar skianchou da square. Bah, ja, dam zonj, mais trodrodrin ez eus memestra kalzik brezonek gerien, hag eo pochup kenan, gozial e brezonek var force peser tachen dam zonj. Bernes Clarek. Mais Michel avoir un drap, un tu contrôle David et l'entrave. Quand Michel va arriver, un moment, et au Arbreson, et va, enfin, quand j'ai Arbreson, et va David Bézard Skiantour. Écoute, Skoudé n'est que d'Oriez avait d'une pliget dans ar skianchourien. Soznek avait compte de choses. Drevraz et la Bourne et Soznek. On a esos clair, mais au Paues, ça est très men, terres et une vez, escriva et Soznek, juste à Wallar, évidemment, penos. Et ractrice gantud de ce broyer. Un heplam de bier peut startigen gant ar brezonek. Da abeg d'an ebeta. Dam jonge, d'agenta tout, en doare technique et l'arbrezon e gagas azigas ar ben traudeon. Peguir ne ket a garlik, peguir e oriez hag a zo men a fin tostor ouz ar sonek a gouspen, enfin ar pezagon evet just er yezal. Kao diouiez a zo kalz, enfin a zo skler, la barre de bet gant force piou, mais beze helan testeni de zan ahe. Kao diouiez a la kalze sort da gaout da la bourrade en ur yezal, un tre de yez, un terve yez. Mais ar pez a zo ive, ar pez on eus gret din dan tregom blavechou amant, tregom blavez amant e breiz, klas savetei ar brezoneg an ahe, a zigas ar bern startigen da force piou, a d'ar skantorien ive. Hag an ahe evidoun, me da square, pazan da glask tizout tud, evidon da rosko, ato evez la din, ya, breizad o ton, nagalagal. Evez eke deus an dahe tregon loaso. Tregon loaso, et bon, ni oa bihan a penoz timide. Lentik. Ya, lentik. An ahe chanchet, vraiment, on eus kalz miur a drao et da zigas da real. Francis Gouin. Fizo klask penaos rai un tamplas bin mem stra da brezonek bani fremer, parce que digas e karte no dom gant tout an trao, skrivet en brezonek, pes ar plas neus ar yes e bar skianchou hiu, chanch dar. Ur strolad neus savet dek vloaz zo, en ifremer, hag desket ve brezonek gant sked ie, gant relener manu sked. A pijadur be e brezonek vet just, bon, veke diskouezet a war. Veke diskouezet a war ur brezonek gant en ifremer, mais bezo. Gwenoleg evel just ur vrazen da be poent da chui da vad da gloz an tabut, ur vrazen da be poent, meus ket ran da penons ober la moral d'un dud kiz ma vla, mais ou sentiment var an namzar da zon, var an nin, ur vrazen vi l'air ou chanch. Da vo dom diol, evit ar vugal eo, setu tout. Ne riom ket toar eo. Ah non, va just non, rom ket troar. Francis Gouin. Pone echu do ar rezot. Francis Gouin, ou change. Ur vrazen vi l'air ou chanch dom. Ya, te relevez, nemet kin. Maëla. Var an nin non ket gwal kapap, mais dam zo j'ai e rang fe politikeriz ar vro, enfin breiz, abrochal, mont davad var ar poense. Bezo moyen d'ober muior c'hoar politikoien e jelon ket toar ar skianchourien. Bah non, me gav politikeriz zo re var berdermen, quoi. Ne ket kreet evit an irdermen. Bernes Clarek. Ya, Ur vrazen. ar politikerien, bon. Ne ket peguir evez et teuer gant kelou fall a vechou, ne manket ar verion e ganeor.
Adorstu, et kinig an d'or gueul vid a henta gwech ma plisher bedabez, ar sitcom pe ave fer d'ar drahe, ar sitcom tracha ma trahe, beside begred e brezondek a visko az gavdin, kentuch kentor be film et banorian, neiste so, produet ga brezoweb a produet ga dizale, skignet var brezoweb e film Miss Meurs, a sangenin you gulvenor nenaf, hag en eus kenskrivet ar sitcom ze, ma plish gaz c'hoari bar sitcom ouspen, a Stéphane Moal, hag azo c'hoari bar sitcom gulven a buan, kentuch pe enan, doare dor gwap dija deus ar re al ar kentuch. Ja. Vel just. Non, mais kentuch a zo yaouang, nous okem avait impliqué de calce froise, mais martez vous, mi chance. An istor buan a on eus seis studier hag ar helener e barz kegin ur CTU. Sais-tu, hag e c'hoarvez deo a bep sur trao a c'hoarvez mi chance ie barz ar skol humeur. Da la rede trao tos deus ar vue guir ben ar fin. Ne gret fen ket la barze, peogwir gant ar pez a vo gwelet bremaik... Non, gaf ket din, mais fin ar menouchou a zo ahe, war l'er an doare da skriva, da c'hoari, a zo disavel ma deus ar vepem deziek dam sonj. Ar pez mon vondavel d'or stune, kinig an dom d'or klevet chilou a sel, même eus deus an tamm kenta, Jim Tonic. Pevar, tri, daou, naked merret. Evit ober Jim Tonic et red beza un van. Modal ne dalvez netra. Made, ten ar kalz ar fisel, Evnin. Penons? Fin, pas yuzo a gebar boutou quoi. Me gaf kenañ ten a gentor dour match foot arménian. Me ya krez an match vedu le pom-pom girls i huchal gimme on a. Gimme o B, gimme o C. Mona, mout ket o vont d'ober tout a lezeren a oe kenevet. Mona, ne ket ur match foot amerikan embreger eskor fe sans BA. Ah, ya, du repek en glob on me ma raver. Ya. Bon, display garant peptra ur vech diveza a roglakad ar zon erez. Bez eus pevar seul fesken EVC. Tri, pevar, glin, samba, cha-cha-cha, samba, cha-cha-cha. Made? Ba, seul difesen radrouk ta, hein. Made, ka vezou d'ar a efedus. Ma tre de kigenou an diura. Ya, mar sewar ne me modrouk de meurer, ar l'air. Mona, mais ten da zeliou uel, martez evo e sordit. Moi, tu changes din droit, c'est non. Pek en glob on me ma raver. Ya, nou keridit lavar se bevech, Mona. Da vi an a rede sans pare kente diou de ombleuen. Ah, normal e merc'hed ken e trezon me mestra. Ya, fiskal en drasen, hag a bet ourver, oh, sympa. Ah, selta. Me ya, duira. Mona, me pegen pleup ou d'ave chou. Ah, peu la reine d'or. Bon, vraiment, mais au comprenet pep traganor, et votu kregiganti da vat, gant ar zon erez. Ah, ya, bourra povo. Ah, zo, Laurie, Jennifer, Biwa. Gna, a te un ton rege vo matit, Gwen. Ya, cool. Force menons eme, hag emero an divis. Ar pep poezusa a zo, fibal e gorf. Ok, merc'hed? Ok, mlen. Ah ben, tri, daou, unan ma setu, seul fesken, matre, a glin, na samba, cha-cha-cha, samba, cha-cha-cha. Sais-tu an tamm kenta deus kentuch ar sitcom drocha, sota, tracha, beskrivet sur e brezhoneg a ken skrivet ganit vel jeus goulvena. Ar yez ave preg gant an dutse, ne ket ar yez officil ave klevet war an tele per radio goulvena. Nous on kere, nan fin ur yez mur marteze pem deziek, ne doler ke mese ple deus... Kouskoude ur brezhoneg prop, hein. Ah ya, ne ket groz. Ah, ne ket groz. Ne ket groz. Non. Mais gure o evet leve d'an draze bem de fin... Stéphane, nan ne ket yez ar hentelioù skol, ne ket yez ar matematik o e brezhon, ne ket ar yez ave kelenet ben ar Ah, fin. nous on ket, met peso e a yez ve klev gant ar studier, y'an an rez o sur. Jonj d'ar. Ah ya, davad, ya gebarz gant ar grenadet zo dumain, bezo daou dumain, te bomou egiz e ganto, ve just, ya. Hag pa jilaou ar radio yo vel radio Carnet pe ar vorig FM, e klev ar soad brezhon eg ma ue, peteri.
Merci bras et la Randor, merci bras da Dudon Dud Zobedo Kemer Pers Banabadenman, merci bras da Ossanopolis, nous digor et en Nouriou Dom Ember et Chion Abaden, a mise à zeu et vim babro viguden vi on abaden ispiciel, ragar mise à zeu et vos skignet vidar veshkenta et brezonek mar alors, film ga Claude Chabrol, il va roman Père Jacques Esselias, à Blom de Zé, je sais vim ba poul druzik bro Père Jacques Esselias, villa que d'argos var machalor que vo antabut guirione pegeier becont dom ga Père Jacques Esselias, c'est argoul en avogret dans un atregon avismeurs kenavo.